दुई शब्द बोल्दिनु देवर बाबु नि म यहाँ अहिले बोल्ने स्थितिमा छुइनँ क्या अन्त भन्दिनु र पनि बजार गएर आएको भन्नु न आसामको बजार भन्दिनु आसामको यो के ठाउँ टेङ्गाखाटबाट चाहिँ उहाँ आसामिस बेलबारी बजार पुगेर घुमेर आयो अनि अब हामी घर फर्किँदै गरेको हाम्रो घर यो नदी पारी पर्छ अनि हामीहरू मामाला घर र हामीहरू चाहिँ अहिले बजार घुमेर चाहिँ फर्केर आउँदै गरेको अवस्था अनि हाम्रो क्यामेराम्यानमा हुनुहुन्छ हाम्रो पुष्पा बहिनी अनि साथमा हाम्रो साइला भाइ हाम्रो गाइड हुनुहुन्छ यहाँ बजार घुमाएर ल्याइदिने अनि पछाडि हाम्रो मोटी दिदी अर्को एकजना हुनुहुन्छ अब आसामिस बोल्दिनु दादा आसामिस बारे कथा करे মই ককাৰ লগত একদম বেলবাৰী বজাৰ টেঙাখাট হৈ ঘূমি ডিকমৰ ফালে ঘূমি আহিলোঁ তাৰপিছত মোৰ বৌ তাৰপিছত ভনী লগতে ফুপুবাৰ লগত গোটেই বজাৰ কৰি কিনে সমান বস্তু খৰিদি কিনে আহিলোঁ এতিয়া আমি নৈ পাৰ যাম নৈ পাৰ আমাৰ ঘৰ আছে তাতে আমি ভনীৰ ঘৰ বিয়া আছে বিয়াত এতিয়া ভালদৰে আজি কচাৰ চিউৰা কিবা কিবি বুলি কয় সেইখিনি খাই কিনে ভালদৰে আজি নাচ গান হ'ব ৰাতি এতিয়া পেণ্ডেল বনাই আছে গতিকে আমি বজাৰটো গোটেইখিনি পাক মাৰি আহিলোঁ তাকে এতিয়া মোৰ ভনী এটা আমাক গোটেইখিনি ভিডিঅ' কেমেৰাৰ সৈতে একদম ইফালে ইফালে নৈ কিনাৰতে লিহিৰি চাপৰিত তাৰমানে গৰু আৰু কিবা কিবি চৰা জেগাত একদম ভিডিঅ' কেমেৰা হৈ আছে গতিকে এতিয়া আমি লাহে লাহে নৈৰ বালি খোজকাঢ়ি কিনে আমি নাও পাম নাও পাৰ হৈ কিনে আমি ঘৰ তাৰমানে পাই যাম यो लगेर संगीता बानिया छेत्रीलाई सुनाउनु पर्ने छ आसामे छ हाम्रो आसामे बुहारी छ हाम्रो नेपालमा उहाँलाई सुनाउनु पर्यो उहाँको माइती गाउँ हो नि त यो जानिन नौ चढेर गएपछि अर्को भिडियो हुन्छ भन्नु अब अहिले यहाँसम्मको लागि हाम्रो यति नै अब केही छिनपछि अब नदी आउँदैछ त्यो नदीमा हामी नाउबाट पार गर्नुपर्ने स्थिति छ तपाईहरु एकछिन बादबाट अर्को भिडियो देख्नुहुन्छ अहिले यति नै हामी अर्को ब्लगमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ अर्को ब्लगमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ किन उनीलाई जाने देऊ न पहिला हामी त्यो चारजना मात्रै जाम अब हामीहरू यो नदी तर्नको लागि यो अगाडि नदी छ नदी तर्नको लागि अब यहाँ एकछिन वेटिङ गर्नु पर्यो अनि पारीबाट नाउ आउँछ ओ पारी डुङ्गा छ अनि त्यो डुङ्गाबारी आएपछि त्यो डुङ्गामा चढेर फेरि पारी चढ्नु पर्ने छ अनि यता दुईजना हाम्रा मान्छेहरू आउँदैछन् उताबाट सबैजना नाउकै वेटिङमा फाटोस् न त के त जिन्दगी फाटेको छैन त चप्पल त फाटेको छ पानी हाती चाहिँ नबस्छ है बरु हामी जस्तो भिज्छ कि